Ngiyanibingelela ababukeli, ngikhuluma noMzwandile Mkhize la inyanga encane edume nje ngomuthi kakhulu. La ngithi ngizomchazela kakhulu la ngomuthi wenhlanhla. Kahle kahle ngifuna ukusiza abantu, isikhathi esiningi ngibona abantu baxakekile kakhulu ngendaba yabo yenhlanhla. Kade ngiphumile-ke ngahamba ngale ezweni laseChina, ngihambile ngaya khona ngabuya ngoba kade ngihambile ngawufuna umuthi wenhlanhla. So ngibuyile-ke nawo umuthi wenhlanhla. Abantu ngithi abeze-ke manje especially ngoba sekuza lezi zikhathi zaka December, abantu bahluphekile kakhulu. Ngizobasiza mina kakhulu ngomuthi wenhlanhla. Umuthi lo wenhlanhla usebenza ngezindlela ezihlukahlukene. Isikhathi esiningi umuntu ngithi ngimnika wona, ngimnika imithetho yakhona ngoba unemithetho eminingi kakhulu. And bese ngimnikile futhi umuntu lo muthi loyo, ngeke ngimtshele umuntu ukuthi kubalekile ukuthi lo muthi uma usebenzisa kunendlela zakhona umuntu engimnika zona esigodleni ethi ukujula kancane. But lo muthi lo uyawusebenzisa, uyawugcoba if uthotha umuntu iboss usebenza emsebenzini, iboss yakho mhlambe izinto azenihambile kahle, uyawusebenzisela yena. Kwesinye isikhathi ukuthi uma ufakelwe imali ibe more imali yakho. Kwesinye isikhathi especially uma uhamba mogembula nani uyasebenza lo muntu kanjalo umdayisa ekudayiseni, kwenzela izinto zakho nje zokuphakamisa imisebenzi lo usukwenza ngaleso sikhathi, lo muthi lo uyasebenza lo muthi. So into engenza ukuthi ngihambe ngenze i-research, ngahamba ngaze ngaphuma ngaya ngaphandle ngoba kade ngenzela kakhulu azinginabantu uthola ukuthi umuntu akakwazi uku-afford isigubhu, because igubhu siyazenza uthola ukuthi umuntu uyahluleka uku-afforda isigubhu. But ngenze research ngathi ngifuna ukwenzela labantu laba abangakwazi ukwenzela, abangakwazi ukuthola igubhu, abangazukwazi futhi uku-afforda igubhu. Ngabenzela i-research ngaphuma ngaphandle ngabatholela umuthi. Lo muthi lo ufana ne-starter pack, ufana nokuthi uyastarter. So uma ufuna ukustarter especially business emsebenzini yonke lento ubona izinto azihambi kahle, but lo muthi lo uyasebenza entweni ekanjalo uma usaqala uma ungakwazi uku-afford isigubhu. So lo muthi lo awuposwa, angimthumela umuntu ngimtshela ukuthi umuntu mase Cape Town ngimthumelela wona. Umuntu nomuntu ozolanda lo muthi ulandele esigodlweni sami, because kunemabhavu kunokugeza kwakhona oqala simenze wona umuntu ngaphambi ukuthi simnike lo muthi. And lo muthi bese sikunikile wona uyakhulunyiswa, uyushisela nempepho uxhumanise nabantu abakini ngoba izinto ezifakwe la phakathi zijule kakhulu. And umuntu before simnike lo muthi siqale simhlolele, sibheke ukuthi lento iyaxhumana neqala nedlozi lakhe ngoba izinto ezithakwe la phakathi zithe ukujula kancane, zithinta kakhulu idlozi zibe futhi zingalithinti idlozi. So because umuthi ukuphakamisa lo ukuphakamisa kakhulu izinto zabantu, izimpilo zabantu, amabhizinisi akhula izinto ethinta kakhulu into ezimali. Uthi musuqedile ukugeza, because umuntu ngeke ngithi mengimnika lo muthi ngiqale ngimkhiphe izinto ayisebenzisa asitheni khona inyanga oyihamba zangasebenza izinto. So musubuya kumina mina ngiyageza ngikuphalazise ngigqume mina myself ngoba ngisuke ngenzela ukuthi lo muthi lo ngithi ngufaka egazini lakho ufice imithi yami phakathi kwena. So lo muthi uthi musutholile ushisele nempepho ubike kwabantu bakini, uyakhulunyiswa kakhulu nomuthi le. Ezinye izinto ngawo lo muthi lo ngiyokuchazela musufikile kumina esigodleni ukuthi usebenza kanjani, because abantu sinamadlozi angafani. Uyosebenza ngendlela ezihlukahlukene kwabantu ngoba mina ngibe ngilandela idlozi lo muntu ukuthi liyavuma, mase umuntu ngiyamnika idlozi lakhe ngingitshela ukuthi lo muthi ufuna ukuthi usebenze kanjani kuwena. Kodwa umuthi okuphakamisa kakhulu abantu la ungakwazi uku-afford isigubhu. Mudinga nje ufuna ukungifonela, inamba zami engitholakala kuzona 0611 it's 531173, enye yesibili ithi 084 275 9959. Ngiyabonga kakhulu. Ma. Is there Black Life TV?